Upravo zbog ovih loših posledica više se i plaća noćni rad. Po zakonu naknada treba da bude najmanje 26% osnovice. U kojim slučajevima može da bude i manja? Tako je. Zakon je propisao kao minimum da to bude 26% od osnovice. Međutim, kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu, opštim aktom bilo kog poslodavca, ta naknada može da bude i dosta veća i često i kod nekih javnih preduzeća, ali uglavnom kod kojih postoje kolektivni ugovori, te naknade i jesu veće. Međutim, tu postoji jedan drugi problem. Zakon kaže da je poslodavac dužan da isplati 26% uvećanje, osim ako je noćni rad vrednovan prilikom utvrđivanja osnovne zarade. To u praksi znači da ako poslodavac svojim opštim aktom ili ugovorom o radu predvidi da u taj iznos osnovne zarade je uračunat noćni rad, to je način da se, da kažem, izigra i obesmisli ta odredba o minimalnih 26%, što su, nažalost, i sudovi negde kroz svoju šarenoliku sudsku praksu takođe ustanovili kao pravilo.